Madafono me mama kwaba ede by emergency Ghana TV eso enenso yasanso edi nhemu ewo fidikese wenso ebiom na me the story bi ebe femo efa yenua be me bi eja odi na sem ebeda MFK ewo Losin TV na asem odi by ene so ni oba bi ene ja omoti wawali oba no na oba ni timi ye call around 9 o'clock ekopin 1 o'clock na okobisa oba na eja aba be ye kasakasa Emma omutimi ekwu hu ntokwa eni ntino odibepie mu ewo fidie mu asese ja yemfe oba no na yembisa no sawale no eneja atitefi nani so a onfa ne nsa emle no eni ntie ne oba no abepie mu ewo fidie mu aso no nso cheche ni nsemu se na dani de nya meka no yentie nipa baako nko asem ewo fidie mu ase nti oba no so abahaso no so ye de echeche ni nsem one ne maame abepie mu ewo fidie mu asente busiafo ye nsem enyenko na enko tie mu nsem ma na so hye no so be subscribe na wa like na wa drop comment no so comment section no come ho na enko hwe video no na me adome ho ye se boy se man abrante we na buy am se makofa 16 years abetena ha abrante bisa ni age wa twam tete kura so won den na me adome e na ho den ginam wo hu oyire wa che ya ne de me wato debi adenti na wanche ya no me wato obetumi ha wanche ya owen oyiri ni mami atesen nana na batu kunu wanche ya no mampa tumechi obi o bia dabi se wo kunu dia utimi single ne out echia miura maache ade no wanche ya no mampa chenye na ochia bo mu na wanye so na ade na wa misa ade na wo mechia wonye so ade na wa misa no cheso odosa na to adapa hey more shall say I love you any more free night calls any more midnight bundles and so edu baby a egu a we share we shim na we twam abrante we yira ba wase wa ha ana o maame a me bocho mase wase no we yira wa ha wase ba wa ha denti ana na ukuada obaye no bone tofa to o manim na yen hwe so mo de nsa ne baaye a ma me bocho na no me baaye no me ka se me yire se wo jami na oni minti na biom ana me so me dana se wo wo jami enti se wo jami a amamre kwan so no on fa min sa ne me kawa na de embre me because anu na ade ya bond ye mienu no together enti o de bre me a na obia nya kwan koye de opeso ye de oye all right obapa mam wukunu abone tofa ede amaye be ma ti bisa na boni din na bisa ne se no de ba ya me ko empa de kawo no insane ba na on fa min interview me ko empa de kawo no insane ba na me pa cha me de bai oba you say free obo na benwe no wukunu bisa ni biem sade ukoye oba ho ade a ye bisa ne mprensa so ade atwa to so wanye a mehwiri wo enti bisa ne mprensa so se nsane kawa no ode bai me bocho ode nsane kawa ne bai na me de aba okay akaba ako ode nsane kawa ne bai me de aba ewen mami mpacha yi mami yi to table no so na me hwe se ensane kawa snap a ye de oba ho ade ene ring kawa na okache ni kun se ayira no se wa ha snap ni nie aka ring petia snap no de mienu o chese wasim ne bo a wonam aka kawa no ye nhwe kawa no nso nie yi kawa ni free rubber ni mu na mehwe yi kawa ni free rubber ni mu na me afa peja fa rubber no to form ho na peja snap ni mienu kosoro na mehwe peja snap ni mienu no ekwa wiem chese mami ama udi ne design me ba cho mekua wasi ubo na anamo snap mienu ne kura o ena kawa no so da na eba ne se na aka che okunu se kawa na yira enti na ya wo nhye fa snap ni gu na ye ni nkomo dentia mami me pa cho me ye adwuma fufu integrate ni twa mensa tina mensa na ho ena me ji kawa ne de to enti obaye no me kwa na me madwen se me yusu ekwa so obaye no wa mbusente achire no busam se oh ekua wo ka wa na we na me so oh na me sai me yenti no me ya to ho enti ne kwampam de ato million anim enti ne kwampam enti me kwan na ka wa na nda ho na me so oh ehe na me de ye de to bia nkra na ne bia mudi agro enti me ye de me hyehye na o se me kopene ka wa mre na me stu you enti di be say no say busam se we hu na me si da bi me hu na ma hyehye ha nyina me hu na okọ no sa bai so obaye na no sabe busai na me se still na me hu kawa na ye no mama se kawa me amede atu yasi na me kwa de be chama waba no me hu kawa se da ho na enye me wonwa ti ase e dia kasakasa akopɛ kawa ne bra
kofie na ko pa me kawa brem enye sa free hako se me de me fa no normal ntina ekoso ama ekoso sa ena se di akasa e bae ena ma me free ekoi bai kawa no mi hihye ma hu so no ankasa ne fa kawa no okay esie efo ma nyatepa ma la pada mo le kasa mitio me frɛ adwuma ba fie no na kawana anhyɛ no me ba fie dai was Sunday ade be chi Monday na nkora na bi school ana me hu sɛ kawana anhyɛ no man bisa no hwee enti Wednesday ya danfo ba kwa wo ye koye 1 week na sɛ ya ba fie no ana me bisa no sɛ ekwa kawana wo he ansa na wo ka kyerɛ me sɛ me de tu ha e wo he because that's not the first time I work kawato ho otaye ebi o ya orogu ho na me I said dey sorry dem ayeye no na me de hye na dey yesere enti na ayade atai ha me but na me person me complain baby because mostly no akwa say me complain ti me de hye me say there's nowhere unkasabium because the more me kasa no so na ansem ti ampase kawa no wo na afasie ma pacho me fa kawa no na ma me wo hu kawa no we ma me pacho ne bag e wo wisu ye no hu na me hu bag na ekura ni emu na koyi kawa no wo free no ma disen ma pacho me fu be 3 months 3 months so kwa de na wabusuafo ya fa ho me pacho no kranti titu nte na me fansa ne mbaye dentia efise me ko fie no me ne me maame kasai me ne me sister mo kasai omutu me fu bebre na be me yi baye no me maame krampo sipi se onko fa na busuafo mra na omo nkan ye koye da ba ko ho e me da no krampo kenti ho no ka kire omo se onya because of asem wenti na oba ko fo maame no papa ye den aba afiri ni ho awo ti me maame de na me sister me di na chi wonyem ti ase ekoso nti maame ni inspect se bia nko beba na nke bia asumjaye den abefi by stone na maame ne class odo kwanti bibia ebesi bia no ye mfre ne mbona mane nti me frɛ me father ne nsoso so de enne wo kye asa na womba ti me ne me maame no afi na dia kowe nza asem papa no pese wo kye ne ho efi wo kye ne ho mpo na aware na hyase na papa pene so me pa chan ba me papa na nkasa wo me ne de onti ase ba ye do di na dia papa diadini no na opena aware ne so me pa chan me fi se me ko bona mane no wan pupu ni ti wan ka hwe na maame nso no opene so mate ase wo mba chete se maame owo me afro sen mpa cho me di akoto awo oba ne makua mpa chan na ode oba afie ebeka kire omatimi ahia be ma no bosome miensa ni amamatena se aka ansem no mpa chewo ye ko na mba ne kire se me ko eda me tutu mi amankasa manan ekokuro ni so ekọ na be ma eda ndi koto nanim ese me ba no aba enti mi bebusa de kro nti a oba ne ekọ na me ba no kra oba ye pam no wo dem ti me ne me ba ne ekọ ye na ekonwane no eni enyina ekọ eda wono no so ka ho ni ekọ ye enti ekọ ye na eda ye fra asem no na ye kan sen mi nyina m se eda me kura manse na wote ho no wayem ya memesu nisuo aye 40 we wona te wo no ade wo ye oden phone kura no wo block me ne line na me nyana sata na oba ni nyam afie da bi no ho okay no wote ne nchen mankasa de na si ya wo ye o e na asembe no ka kire o amopo me pra me de me ni wo se ai me akua sore a me na me ba no me na me ba ni nifunti ya na me firi obi phone e frɛ no so obi ni ba de wo so wo frɛ wo babusa se de enti boy bi na me ma ne frɛ ne ma me wo se nya me de me ba na ma boy no soso nko opena ahyase na nko wale bɔ nko wa nya ona ada na ne mpena dada ne sa boy no ni ne hu kra hwe da bi ma mo ka se ahyase ne na nka obɛware no nka nya wo na abehu no opena sana nko wo da no wo da busa me ben no gina sei P4 form 4 eno onye mu no form 2 eno onye mu no wa ma na nwie school na sa brante no ye hwan when America da bi abrante na wo ka se nko obɛware na nko fa ne dada no ono ne ye hwan ya ye fra na ata wono da bia woka ata no sukuro ni ba bia wono ata ne ye oba danfo ana no won besia se na wo firi na oba waware de na danfo be ma wo ne ma me no so wale de woni ni wo be na me na eja se na mso wo se mama me de ata na frɛ ma akua na mama nti ada na ata number na akwaje frɛ ma akua na obi ani ho abenya ne phone me phone na number no ma me paacho school de ma anko bi nti wona mani yi number ne ma me ata no apart from ata no obi ani ho betimi ayi number ba bi e wo no ye won pasa so akiri ho enti senye ade nyina na betimi ade aton se obi nya ade ne ma
so to dia me kire no aha enti bi o twema me say ata me sro be fra me bayi mame ohun na mama na fra na mame me ti we me ni boni say me ba wone na me manafa be ma na me ba no kura we si ye no me ka kire ni say me be ka asem no onyim no obi frɛ no no okwa be ma no onyi ni nson wo da so egwalo na ma me unim se wo bai ba fie bosome miensa nie sebe empani se aware egunkuro munya ntena senka sem enya hwe be mai e bia yawdie bi e na ode ka se famensa ne me ka wa bre me na enefie wo ba onu bai mafa snap mienu patia da so mode ne snap ene ne ring kawa e bre no wa ha adentia ntwe wa no meme wo wale wo ba busane se wa hye ne nooma wo twegya ato nooma wo tom fon wa se tren na de toso ayini de maje ne do de toso tren maje ne do amana kota aba ene ye de phone wo fa no se se de me pese mi woni se me se aware egunkuro nti ade na mo de snap ene kawa na ba ha me ba we ena me koi ti asa na me ka se me de ato wo se me be ka asem na we ni so wo ye ye se koyi no operation go nyina hini me sumi ntimi e ma akora no nko anye den enko obi ne ne ho ena me kra mo se me kwa akɔhwe ono so aba enti me kra bonka me maaye o ena me ho ntimi frɛ ni nua bi wa amana na me ka kira ne se wo frɛ no wo se de bia boy ne ham se me fa se na o de enti a me fa nko ye no we hu kina asem no me nwa awale ye no me ye baatan mi ba be siese ni nua ne frɛ ne sesi a obeka ni nyina akero mi ba be siese ntu do ofrɛ wa ka kira no se me si asem nti ma me se opesi esiesie ana se yengu no me ka so nko fo ma me mela ma me ude yi me masem na no se yensiesie ana yengu no me de se jino ba nya me na me dabi kasagu we ni mu nya me na me wale dabi wo ya se wo ya ba ya na ma me ya so e ka me council of elders no me meka sa me siesie no na na adwene problem da so ofie me de me gu na enye yi ma bia sanaba upe ukunu adentia Mama me pacho me mama ne me sister mo kan me ti ase se nka me sa ko ba but what bet na ha say am wi ase afa na nyina ate angu ase wogum ne de me magu anu ase magu na de o so ye na ye ngo ase se buka she bia ni wa me mesi na me sanje tu se me efo enyo eye ma nema mi fomo ya o na me kwa be ma ne ma se me bua ko ma tu fie ko adwuma sa be nu adwena sa na me yire abedi ambacho bra second case mu na mimie phone line se ma friend poma me dase na ma men ka no krepa mi hu wa asemi mu aware we egu a mebo maami sobo eye ababa ni maami makua maami mebo ne sobo de nti maami ka sa asemi ni se be ma ba fie na wogitum se ope no asew na obeye wo ba ho ade a de wo se wo boa ne se obema aware na koso efo ode yaudie na ti ha o no ka nsem no ode yaudie pa adenti na oba eye wo ba be ma wode ne sai pen na wo pesa wo fra wo ba na onu mom na enko fra wo ba no ema wo eno na efo nso ti a na nakoma ontumi every say baby a wono nyu obi a ma ne mfra obayi ema wo ne nkasa enye sa ba ema no dabi Sadia na mama ne ya ne enya every say sa kwan no kura kire say ene na wo pe onu mom asew e chen efo senti ya wo twam kura utumi frɛ ne say ene on frɛ ma akua mame on frɛ ma akua mame ono so ba frɛ na efo bete say abrantie ne yiri kasa na efo nso so akoma ohun enti mami no kura ne sa kwan no so de mame wa anya de wa momode kura oba ware a mane hwɛ so ngwa ne kunu de one ne sa pen no enye wasem na emom eye me de se man from poma wa anya ntum sa ware na ngu aha de ye nwa ware o dabi ye ade ye nsa ya de edi sa ware no beduru ha na snap ne ka no kura ba sel ye ka ebeye yes I was here hwe ne siesie na efo na yire enkwala mienu no mfa hen no mo ntro so mo bra no mo hwe Ebusia from do bibi asese ojibe ma yekuhwe video no eba ye story we na me pese oba no ebe pie mu ofide mu ase na oka na asem na me be kebi esan se dani de nya me kase yintie nipa ba konkwa asem e wo fide mu ase na lady no so aba be cheche ni nsem mo e di amaye na be ma no dide no obaye no
oka say oba no ene bema ene kasa to saa 9 o'clock to 1 o'clock no bema ene aye one ne kasa na ne maame nso aba be chechense ama ija yenso yate ase na se na ya papa elder kan ye no maame no wanya ade onjintu se wanya ade esan say ebeba ne sen ena because of say ono opese ono bakasa at that 9 o'clock to 1 o'clock na dia na be me wu ka che ne so one on pick on fa oba number na on fa oba no ma at that moment na dia na awofo no mo ka nti asema maame ne ka ne die me to me no as a sheda insisi so yem eyede emame because who say be me o ka che because of say unko school da nti no o ma be ma no eyede efe oba na eyede emaw nti time ben ena ya uma be man yede efe oba no maw. That is my point. Because what's on so e kasa no se be man ntimi fe oba no 9 o'clock e mo kasa to 1 ena also maame no so u chire mu no u say be man die on frɛ eja be man e kana asem no on frɛ oba no na yo maw yede ofe oba no yede e maw nti what time ena ya ono ba ne yede ono ba ne kasa nti se na elder kai no aha se die awaja ye die ye support wa ha na lady na kasa no se abepim mo video ma se nti no yede ompene so ma onwale be ma ne bio pese me kan se ba ko kire se na nka ne busuafo e fa se ni serious a anka nye ne se aba abepim mo video ma se maame ne kasa no ye wu de wi oyede o ka ne nsem no point on make point in maye yede enti ase oba no nso o make point e maye yede ye enti ase nti awale ne die sisi na yede yesi because for better for worse in health and in sickness saa nyama na ya mokoka wa solid dem na ya mo nti ase ana se eden yesra asofofo no se blofo na mo be kama couples no mo nti ase yesra mo nka ochi mu se couples no mo ye chifu a mo nka tribe bi o mo ye bia no aya mo nka wo o mo kasem no mo nti ase ye because abane say maybe blofo na ya mo ka no for better for worse in sickness and in health no mo nti ase me huni say omonya de omo nti ase enti say we eye aibeni a yesre se sofo no nti aibe kasa nti ewe na no wa ma busuani bi anase obi o ti sa kasa no akire be ma na anase akire mu akire oba no yesre so ye chini nso a no wa ma wa kire mu ochi mu di amom because as a bluff no mo nti ase nipa ya na yefum ye ho ya nso na esa nso de ye ho bone be de ebeche ye ho nti oba ne de yesre no se ontwa bibia mo ade abema ne de aye ne bia no ontwa mo me de aya na nkola no e na ya me focus wo mo so more because onye oba no awumienu se broken homes be fia enya awofo no na eblew emofra no e na ebre me target no e ye mofra no emofra no na daachi bi ombe de omo bebre enya awofo no nti se mo de mo nje mo ho kwa na mo nwe mofra no ho mo jai sisi ana why ena efa mofra na akotena omo nchen and how is the responsibility going to be like nti ya awofo no aya mo ndwin sade nyede emmaye awale ne de ibesiesi ye pasumdwi dani de ni we preach that say asumdwe de ede ehye tibusanfo yemfintu ye mofo awale enya ade a dia wo ye wo relationship mu no enye no nna obekwa akoye wa awale mu obi wo ho a o relationship mu ne ex timi kasa ukwa awale mu a sune sa de ne de ye twem
there are certain things bi wɔ hɔ nom a wotumi yɛ wɔ relationship mu but bɛrima no anya de ka wahyɛ wo nsa pɛ wabɛyɛ ne property nti ɛsɛ wogyae saa nneɛma no ɛgya relationship deɛ ɔbɛka sɛ wonim nipa ɔbɛwale wo nti no wosɔ biribiara hwɛ but wonya wale sɛ kim all those things have to stop anything na dani de nea yɛ preachy asɛm wei marry right marry the right person broken homes ɛha adwen nti maa no ne mmarima no wowale a wale ɔbaa a wonim sɛ ɔbaa weadie no matter what ɔbɛgyina m'akyi saa nso na wo nso ɔbaa no wowale woni bɛrima akɔ akɔtena na sɛ bɛrima bɛsiw sɛ o mepɛ sɛ mewale wo ne sɛ bɛrima we no matter what ɔbɛyɛ dɛ ɔbɛtae m'akyi menka sɛ na ne ho ɛfɛ ɛna ɔwɔ shape ɛna ɔwɔ to ɛna ɔwɔ sei na daakye bi no saa adeɛ no olim so saa adeɛ no pɛ na afei deɛ the love no e clear for your eye yɛsrɛ mo ti mɛma no mumfa nti mo ho fo ebusuafo ha ɛna mede mo ebesi hyɛ no nso so subscribe na wa like na wa drop comment no nso ɛwɔ comment section hɔ kɛtwe maame esi ɛnesin ɛne medim yɛbɛsa nso edi nhyɛmu ɛwɔ ha bio ebusuafo